Udobnim vozom na železničku stanicu u Ovčar Banju stigla je sa muzičarem grupa koja se nije uplašila najave hladnog i kišnog dana. Pre 2 večeri razlupana, a nedavno obnovljena, stanica nas je sačekala sa novim zamenjenim prozorima, navodi u svom blogu Slobodan Čvorović, izdavač Srpskog narodnog kalendara. U manastiru Nikolje zrelo grožđe, ali i kalendar, umesto pod vinjagom, prelistavamo u konaku. 29. godine svoga postojanja na žutim koricama će imati krst patrijarha Pavla, krst iz manastira Vujan, izrezbaren rukom Gojka, voljenog patrijarha Pavla. Kao i svakog puta, prvo čitamo povesnicu Branka V. Radičevića, kako bi sve trebalo da bude, ali još čekamo, piše Čvorović. Radovan M. Marinković je i sada odabrao, ali i napisao pitke tekstove za nauk. 10 Božjih zapovesti, pravoslavni kalendar, molitve, krsne slave, pravoslavni rečnik, srpska svetilišta, Srbi svetitelji, pesnička zaveštanja, živeo život, narodoumlje, nasmešite se molim, jelovnik. Očekujemo da ćemo knjigu uz pomoć dobročinitelja odštampati do decembra. Nadamo se da će i ovaj kalendar otići širom sveta gde god Srba ima. Morava, Minićeva rakija, ručak u motelu Dom, kolači iz dezerta, kiša, napravili su lepu novu stranicu kalendara i života uz pomoć turističke organizacije Čačka i grada Čačka, zaključuje Slobodan Čvorović.